Kotoni Nteto chiotoro Weru arinkirigera nwithirite wetite na mbere kwithira wina kaita kia ya mara tukubanganiritie oro Weru arikie Nteto chioro Ithatu. Mukimbithe kathumba wekirwa mpine kumaniana gachagacha chiokolera chiethirite ikiuma era ntuku ya kiumia. Atongeria byama Meru amwe na karambuka ile miokori ya Rais Ruto na munini ukibatiki kutonyera Meru ekaibanga yongwa. Obunge ngujine kuwa kariba kenjo bate kwenda okolea mandabuti kana ngambe mwe. MCA bamwe ba Meru kuwa bakengata kiambia thero onto kumaro bichine wari. Mwana matithi oro Weru Maureen Comenan Gate of PHINEAS. IMAANA twithire tukiwatanira mwanka mutheno ukithirania ndi ukila nyuma Nteto kwina kalono Nteto chioro Ithatu ikamberia na icho chiungwa tukimbithe kathumba barabara ikirimpene utukuboyoro bakiringanitha kuana gacha cha mubango yokulea maua bakara rumande tukuingile kenda kunenkera kanya burithi kuri ikyo chunkunia tugani rubane ndi bareanite na nditango irabathomeretwe chekuthukangie kinyamathaga yandi kibandeto bakiwa iba kumenya na wengwe thirite kibutha kya bomuri no ngabana thirite nende akiwatana na tungeria bange na kinya kari kumegembe monka kotini ara kinya bethirite bagita gituone kya burithi kya mawa konantu ba Marion Karugi na Chonkoruki. Athwanirwa kathumba baraba kuringithanwa na andu ayaumire ntuku ya kiumia mucemanio ya ukolea yo ngavana Kawira Mwangaza Nteresia Makiri ni bakinyithitwe kotini na ara munini wa ngavana Mutuma Ntwethingia akinyire na kwatanira nabo kenda kuonania urumwe na kuthomerwa thitango mbere ya mugambithania Jason Hanali. Your Honor, they include malicious damage to property, grievous harm, assault, stealing stock, assaulting police officer, killing an animal with an intent to steal. Your Honor, the respondents also have damaged and stole some cameras belonging to Weru TV journalist. From Makiriri area in Negembe South County within Meru County. Ukiwa na wengine ambao hawako kwa hii koti imesikana ya kwamba kuzuishisha in a lawful assembly. Hiyo ni kweli ama si kweli? Shtaka la pili. Mnamo tarehe 17 mwezi wa Septemba mwaka 2023 ukiwa Mariri area in Negembe South County ikiwa na wengine ambao hawako kwa hii koti imesemekana kwamba umeharibu windscreen, front windscreen, rear windscreen and both windows ya motor vehicle ya registration number KAX 574V aina Toyota Hilux ikiwa ni dhamana ya shilingi 100,000 mali ya Julius Ngula. Hiyo ni kweli ama si kweli? I vehemently oppose the application by the prosecutor and urge the court to grant the suspect board terms and release them on board terms with as on bail and Article 49(1)H and Article 123 of the CPC. Sorry, and Section 123 of the CPC. Respondents ought to be given a personal bond, ought to be released on a personal bond, which in this instance is the fairest bond term that can be issued to them. But on simple grounds, first and foremost, the affidavit that has been brought to you does not is full of hearsay and does not indicate or show any exhibit. So it does not show any exhibit confirming or proving
in support of the intended charges that the prosecution intends to procure before against the accused person. Ni barikite kuitirwa yamba ati bakara ndene mwanka tariki 22 cia mweri yu rire yamba rikathikirwa ringi orero mwarekeretwe na bondi ya 50,000 kana mbeta baribari 30,000. Meantime, the respondents to remain in custody at Maua police station and to be produced before court on 22nd of September. As considerations, I do set bail and bond terms as follows. Bond of Kenya shillings 50,000 with surety, or cash bail of Kenya shillings 30,000 with contact person. The accused person will report to Maua police station every 14 days until the conclusion of this matter. Akiaria munini wa gavana Mutuma Ntwethingia na amenerete makarika ya orira wakili Lucas amenerete thitango irathwanirwo baba thitangi nacio ndikwirwa kwi antu betu bako watwa inigembe ndaroka rukiri kwi ya kuona uma ni antu bari ko bako watwa nimbigire dene ya Maua police station na tukwithira ni manza ka kithumba ni bawati na kinyari inkwirwa ibochwa na ndia ya mutongeria kuwa ningo kashifu kana nitukureana ne karika ria tongeria beto baratwete kura kuinyilia ayuthi beto na njira ya kubekira makeses na njira ya kubekira cases ira twaigwa bathomerwa Weru na ukotini ayantu bakuthitangwa bamwe bo nibo baetere kwinyangia kamera cia Weru TV na habari bangi siandiki Nteto bonde lakini birabi kuona birabi kumenyekana na bira andiki Nteto baripotete na ke station ni ati antu baraba unangire kamera cio na ma radio ni antu ba murengo yo akawira mwangaza na ku thirikari na askari batebati gwita kwalula Nteto yu bakabwithia Nteto yu ai ni ati ba ni antu ba bange ibo baetere kwinyangia kamera iriku kamera hii toiromba thirikari na ofisi ya DCI na kinya DCI director aulele Nteto yu na tumenye uma na hakikishe kinya rotere rwa rukwire rwa kawera mwangaza no to reporters bonde andiki Nteto bonde bombete ku report kamera usio babati ku compensate kamera usio na anto baraba inyangirie kamera usio ku marotere rwa kawera mwangaza babati ko watwa na kinyabo baite koti nkiripotera Weru TV kuuma koti ya Maua Igembe South mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. Right, na ingine kuna ati atungeria babiama bia Meru bireo pia niyo buzz na kinyalongo pe biederete bikiro kia county commissioner wa Meru Fred Ndunga na munini wa rais Rigathi Gachagua barake kwendera gavana Kawira Mwangaza kumania na nkuchanio irire Meru ibaugete thina cha Meru ikathirwa ni Meru na tungeria bakuma Meru bona nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza koneka baringetwa mbicha na nkatha ya munini wa rais Muthinyegoro na mutungeria wa ikuru karambuka ile miana ugete munini wa rais Gachagua abati gutigana na manto ya Meru bakaileba baibo bongwa muthuri murioki na tutariria mubungu wa mwekuru ndene kaunti ya Meru no karambuka ile mia na ine thirikari ru muno kutire kiure kira Meru baba ngibo tioria ni mbiongo munini wa gavana Mutuma Ntwethingia thithitie ntena mpatho na igwije boni nte jukagia sites na ntenda inya thina na impenda peace gitare onde ende nte kumenya gitumi sincerely gitumi Ntwethingia ai blackout yo nte kumenya ketha tukwiro boega ni ata Ntwethingia thithirie kenda ai wa blackout buga twakarande tukamenya exactly ina nyungwe rumite kenda tumba gutatua amna bubu karambuka iremia akerotera gavana Meru Kawira Mwangaza nikira kuwa na betere makatel na kuringanwe au gitatumba kumakunyeto mrito jaiku nyama miria weta na katero 10 tie ketha indataririo ende nkone kwe baire batigere we baire batigere no twetwero nyani wandu makarambu ambita kiro kenda
utembita mpao mpejo kawe one rep mwaka 2027 na miro no tutire twina repetition njega ya antu bagwa abageka antu batugwa nande tu bicherere ekimiru nande tikureta ngurukia kithirikiria agwa thinire ndene kaunti miru ibiru tigiro atongiri ba miru na mutongerio mogongo na nyamunini wawe patibiri kuthaba gitonyera oni ankwenda gwitikaniria na MPs bangi kauga the executive His Excellency William Ruto, His Excellency Rigathi Gachagua ibabega mono batwita ende batete batumbo chinja nkoro chietu bomba kweja na orders no tune anene inyaba gatinda kwira governor wenda neni na deputy na governor akethira atikwenda utugwa karika na ndenya twitu nenkero kanya tuone ketha tukomba gutatua twi homegrown twimenya mathina jetu imbi nora tumba gutethaniria twi amiru twarema twikieguru kenda bathithia orders no tunare eguru tukwariria nare ikugitega moka ugo ndikare okari kare u undi bro bwa timbaru ni mwandiki munene wa kiama kia ambassador ndene kaunti miru no araji mwendia Mheshimiwa Rigathi Gachagua na heshima riu rionthe tukwete na tugeta mbere gukwatire bia mabira bionthe bia gichiacha bire miru twinero mbari mwe twenda gukuromba ugaturerwa maru nikawira Mwangaza akarira imwe kuru akarira imathabao ja kutharikirwa ende tweja gukuromba His Excellency for the first time give male leadership the benefit of doubt etikia atongeria ba mero no rimwe riri bathirie thina iri mero once and for all kawira te deputy wa kuronwe kawira te CS mithinturi akuronwe kawira te kiraito akuronwe kawira te senate akuronwe senate deputy speaker akuronwe kawira ni mumero wonde akuronwe Rigenji the deputy president give us a chance this one time twakamate murio yo muntu umwe uroremete utumira katiba boya na atumira niche ya ntwaka kwithira baya atongore babeya itosi athurana no tongore bakawera na tukiwa atire batu turi antwaka tukamenwa na tukero tutibu atongeria ai no tukawira omwe nethirite aito nguruki kuringanya araji mwendia agwete nya county commissioner Mary Friend Kindunga atibiri kwendera utero ndumwe. We are asking the county commissioner Torioria county commissioner nambe aingire ogura iketie bitina mawa turenda kwira county commissioner atige go take sides kinya wananchi bare haki yao county commissioner na vyombo vya upelelezi vya polisi ibambe bagwate owe iketie fitina mawa tutetekeria muntu mwe ethra na monopoly ya provocation ende bange ba react to provocation gogatwe kantu baiba kuingira ndene county commissioner tiga go take signs amuna bubu jajo ndagita na mbere na ndemo kaliri itoka makedo mponya ndene county miru no Julius Bijewe na gikundi kiawe ibambite mutaratara jo mweru jwa kuthura ni saini nikiraba kugathandi ibakonda ukinya saini jikinyombe seneti nikenda ko batetheria guidanga bano miru kitine na arua tukulikia ko launch signing ya petition ita ndene ya senate na antu bonde bamero twabera bombe gusaina kenda tuikia senate kuria kenda senate yetu itira kire geke no ntu thina ikuthuka muno ndene ya meru aja ende turuga gwaje gutuika bagachererwa na mantu ya impeachment yeu na nchokerie kwa tuike gachererwa people's power jore onene Hosni Mubarak na area ya Egypt kana ba Zimbabwe kana Zaire kana ba Pol Pot ndene Cambodia tugeja area ofisi na ya governor ntuko ya ntariki Ithatu mweri jwe 11 na temanto nyange kwareria ikomurita ofisi ne through people's power kana tuto uga signature Ithatu kwenda kuthurania turenda kuthurania signature ngiri Ithatu na bona tweja na baruga iu na tukita ya signature atwana tugakua na tutetera turagwa ingavana ochakaora gavana wetu ejete kuinve arevia poverty industry kenda turetagira mandifuti mattress na merengeti
tukurega mantu mau twamwere giti kia ngavana aomba gututethia lakini akuremwa ni twebeberie kire giki nuntu mbere MCAs betu ibaitete ngugi ya kumwikia na rakenda seneti batwebeberia we mapema lakini turachokerwa we na ajuju tuikitie petition ije ndene ya senate nuntu thine iria iri ndene ya Meru iri beyond deputy governor na Kawira Mwangaza guti muntu ena weba kuiganwa kinya anintini kinya machivu ndene ya ntura bate kanya gakwira na governor na ikwithira Kawira akuremwa kuran counties ya Meru itoyo kanya tumunie kathita kairi na tukuromba senate maendikithia jetu ja kinya tafadhali ibo amwere warning lakini mama kurema kutweni kanya tuone tuchokie gitio kia Meru tucheke respect ya Meru na Mumeru agunike one service ribati amna Boboska Mutugi mutaramu wa kisiasa agwita onanyakethira ngavana wa Meru na ronekera ringi mbisa na nkatha munini mutongiri wa mugongo agwite mbisa ejete na gitumi. A picture is worth 1,000 words. Na intention ira yukareo probably kuonania governor aringi mbicha na mwekuru wa deputy president gukarajeka kuri support yereo ende tubati kumitega na aspect ya uratu izi protocol cia ofisi cia thirikari iriza kwithirwo igukari na goodwill kuma ruterero wa deputy president turingiona mbicha enge irio na maybe deputy president wengwa na ituize kaire kinyogethirwa bara tu ya Kristo ugetoka chigikania na kanisa ko guti ukwethia monoku o uchigikania na kanisa mbicha ituonete na aringi nyingi aringi na MCAs aringwa na CS thaizi nyaka ringwa mbicha na mwekuru wa deputy president kainya ringwa na deputy president wengwa there is ile atugwita unspoken language. Nkiripotera Weru TV beta muthuri Murioki. Right, anangena kune ati akeria mwingi na uchamba bonene munini wangabana mutumantu edingi anona kiete kumeneria bukatha mubango yangabana ayo kolea kiuga Meru itikwendo kolea indiri batara kona mirandi irikitie mutumero kuwatanirite na MCA wa egojian to watch yote muthe mutwiri kabakona atungire bangi amona akari bagwite ngabana Kawira ni mwendi ndwa na kinyana kanito wita makiri ende au myankoro kaiteno kau munini wakie mutuma nethirite nende akita obichine ya criminal investigation officer okonie ikarika rentuko ya Jumapili. Nicholas Chibari na kulikithia ni mpithirite ndi mustari na yombere ku support mama kuma aringite kampeni mwankau akinyite thai na oni ndayukirie jukumu akwa ngavana ndayukirie mbicha yake ndekira ngari nekwa na ndameandika marieto mbere nuntu kwa witikio bwakwa na mama na ura mwitikitie na imani yakwa ureng'ana ende gwikira mbica au antu baba ingi bara bathurite mama na bara bakumuthura ibandirete nite bambira pansetiria bambira ngare umbice umbite au kionine ndara wita bakoro angari kioni Waliu bamwe bakuga ati ibakomakwa nonto bakwata mbaru ngavana Kawira Mwangaza na boatongeria wa mwena yuthi na akari ibanterino cia gembe ibameneretie ngavana Kawira Mwangaza muno kumania na ikareka ari antugo Jumapili bakiuga na ireto natie kuya makiri no ende airinga kibara na kuga no akaya kunonto arenda bantora kwina thina na mpumi icho cionekanire cia amanto kwinyangika na kinyinto bingi kwinyangwa uti muntu uti lero ntukwira Kawira yitara erwe ni intelligence yekene mwirire kutibui ya mawa tukwira yite wokolea lakini we Kawira nonto muntu momya mutwe na atienda kwirwa au mya mutwe na ringa kiongo au kageya onto irerwa ni antu bembe banjirerie ndwa kama amendete ndwa indamuringirite thimu na ndisia yo baraba kuwatana kana antu baraba wita bakawatana bakiwa baraba kuwatwa ibo baretere kios kankwendro boira o iba chunguze thimu yako inyani ndethera ndio kuwatwa ngwato na tiwatwa tutina murea tutina Kawira na nchamba mbithi no ntu bau ibo ndangire thimu barambira ukwena thina nio bendete Gavana Kawira Mwangaza uratomba gukwira Gavana mutuma Kawira anto baraba fire case number 1 ni anto ba media anto bakuba kwamba kubaora na bange baturangwa mutwe ibo babatere kwamba kugwatwa mbere
na bagaekwa ndene mbati bara twatirima bara bagwatinia na begembe innocent andu bara batari ndwene ko turenda kuria atiri andu bara media na kana into byao byenyangerwe bya andu ba media neke mwankera thaiji bati theki ne mwankera thaiji tebo twatirima kotini kawera ntuko ko vindia sambaze to mutandaone aina nguni sikamatete ibanga sio chieta kawera defense force na kwenda korinya the security team wetu kija kithore kinde kia sunguze manto yara kawira Mwangaza akwendeleza ndena Meru County in disguise of okolea kana Kameru okuri nogu nonto magwenyangia mama umire nonto bakwithirwa ngavana Kawira Mwangaza na yete na mubango wake wa okolea Nteto Makiri mubango uyu nomeneretwe ebonene na ukirikana no batiri kwithirwa giteyanirwa umwe wa kubameneria hari munini wa ngavana atwe mutuma Ntoithinkia the deputy governor wa Meru County inkwenda kuwa okolea teke tharimo kire antu ba Meru ndirenda kuwa the deputy governor wa Meru County wonio kethira indaicie twitite kuikairia antu samaki antu to baikeria rwano rwotaga samaki ntikerunga magiteke and deputy governor wa Meru County kenda bo menya ikirundu kya thina tukureterwa imwana ore ko kaona ngiria na irabaringwa bainiara otwe kwe mgiria na atiera ria retete nkoroki iyogu atongeria wamwe na karibante rino chegembe ibakomeneria onto bakwithirwa ngavana Kawira Mwangaza na twikite muntu akuria kunenkera babangi itiyo na wende bakioragia kinyamunini wa rais itwe Rigathi Gachagua na rekane na manto mameru na natie kwenda kutetheria Kawira kaire kuya kwangarathania Meru na itonere mama u akiruma na renge ari Makiri turenda kuwa irumi birabi onthe arumarire arabi uchogwa kire mwene rietwe na ria Jesu te sawa sawa na tuwe atongeria ba Meru ne bae weshima kabisa atongeria bathuri na kura ibae weshima mheshimiwa Lentore CS weto wa Meru mokoro weshima kiraito murungi nibono ntoto kwa baithai batwe Kawira na ne tutiwo mwenda na ankwera bwana Gachagua Kawira ibabu bwa mucogeria ringi MCS ba make the decision na barona muntu yo atekobwa lakini bwata bwa tucogeria turawa ishuruka turianirie nwebwo lakini yakurema muntu nkomege yakurema maromba yenga nyake lacho kya mwanki number 1 otekwa inya president heshima Kenya no rathongo theta weta ka Gachagua kara otiera no ntukorenda weta kuthukania antu ba Meru twawatanaira tuwire no mwanka twandikanire twirane twatanirite na mama na condition ikario na nona na condition ira cionthe no tunarukire cia waheshimiwa tutitigiria na ntegira DMC on deputy governor bura atuinyeleria na arare akwathia ki condition ira uwirite no tunarere kwathia skecio ntietera na rare akwathia ki condition ira baumba kuya wikanira na Mwaneto deputy governor impanga na kethe itwa ije no ntonta ije ni onkeria ndo endi oteu turenda kuga atiri Murungu nejete na ate kuraja na uko matokoko uko etake Gachagua kana ogeta ke mwekoro Gachagua kinyoge eto karingwa mbicha nabo kinyoga itia kana kenama ngavano tenda wenge gokana cia maana ni yana emwana ereko renge kaende Kumegebe North Western Class Chabari right na nikumira kinde tunene tukutharkiona kanya kakunoka ndokethira gita kurencho kerete Nteto ingi auga no gocha mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile
Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. This September, burudika ndani ya Star Times. Watch real life dramas on Rainbow TV. Sijai kuata na rafiki magician, so Exciting movies on Filmbox, TNT, PBO. I got a plan. Telenovela. I swear I'll always be faithful to you. Enjoy world-class sports on World Football, Sports Premium, Sports Focus, Sports Arena, and loads of non-stop entertainment for kids. Morning, SpongeBob. Get the Star Times aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free. Or the Star Times dish decoder at 2,999 shillings and enjoy super bouquet for 1 month free. Get your decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Don't you forget it. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimo kukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Jawa kana just as we are neko bogwata ugeni Jumamosi yeje tariki 23 cha mweri jojo keninege skuru ya Ntonyero Primary School kuongwira miaka ya 12 yoritingugi kiri ana bamba wathe amwe na guchokia nkatho bere mane walk and wheel ya gutetheria ana barabara na mawathe ne kambiria kuma Nkobo Shell Petrol Station mwanka kariene market na guchoka Ntonyero Primary School nyumene ne misa amwe na maketha ja kugurangari ya ambulance turigito ne barabara nene ya Meru gwita Nairobi mita 500 akikuma Ramine ija ututethia kutha mbeca na no utume utethio bwaku ukurukira M-Pesa paybill number 12519 account number iririe tore yaku araniria natwe ukurukira 0722 662 582 wari na Lawrence Mwiti urane director kana 0722 840 567 wari na Henry Mutea urane chairman wa board. Jawa just as we are to maximize the potential of children with special needs. Bueno, tupakuthaitete nambere kwatana nao ni kindira chithu tuchokerania atiri ndi munini wangabana mutuma narigiritu ni ndi kituona kipurithie bandikeri kwa kaita kankurukia mathaya na kithujo gururia gacha ire chithirite ikiuma ira nende tereche mawakire muchemanio yo kolea yure tongiretu ningabana kawira akiaria na ndeki bandeto megituo kyo tukuborwa ari mutuma ugete atene kama abisa babandikeri bakuwera kenende kumore mante yege mubango yo yure nende kwerekana kana na naranende kwedeto kyoneka kumira wagagia nkuruke ugete ati mubango yo gatambio ke county ne ya Meru yonde mutuma ari ugathi neranende Meru nendere nyotiwe na ngabana ende ngabana na tungeri bange na kariba county ubone ko kare kana bobo ko kare nende ndai kankai dirunde ne gituo kyo kyo borithi bandikeri. Unfortunately, kabla hata ya wao waitwa kuandika statement ama the principal offender aitwa mwenye nafikiri ni principal offender ni Murega Baishu na governor mwenyewe akuja aitwa kuandika statement, tena tunaambiwa governor deputy governor akuje Meru. Tumekuja under escort kutoka Maua
In fact, I can say we were under arrest. We were temporarily under arrest. Hata kama wakati nimedemonstrate, wameanza kusema we were not under arrest. But in real sense, tumekuja hapa tukiwa under arrest. Sababu tuliambiwa, Regional Commissioner alisema, escort both the lawyer and the deputy governor to Meru. Hatungeenda peke yetu, tulikuja na escort ya polisi. Kwa hivyo, it tells you, tulikuja hapa tukiwa nini? Tulikuwa tumeshikwa. Tulikuja hapa tukiwa mabusu. Na finally wakati tumetoka, deputy governor ameambiwa amepewa free board. So free board unapewa wakati umeshikwa. Unaweza pea mtu kama umeshikwa? Kwa hivyo tulikuwa under arrest sababu deputy governor ametoka. So tumekuja tukaandika statement tukaulizwa ni nini tunajua kuhusu Okolea. Deputy governor hakupigiwa, hakuwa involved, hakuitwa, hakuambiwa tunakuja area yako hata kama tunakuja nyumbani. And then this is the kind of a person you are asking to write a statement on Okolea ama hiyo mkutano ulifanyika Sunday na hujaita mwenye alileta contrary to the security managers. So really we have protested, we have written as much as we know. Tumeandika what we know is nothing. As far as Okolea is concerned, hakuna kitu tunajua. Hakuna kitu tunafanya nini? Sababu hatukuwa tumeitwa. Hakuwa ameitwa, alikuja kuona tukiwa breaking news like any other case. Meru County ni maombi tunahitaji. Tunahitaji maombi. Na hizo zote nimeandika to the relevant agencies and they are working on it. Kwa hivyo kwa ufupi hata tukishinda hapa kusema tutasema na tuamukie kusema zile maozo, zile maovu, zile mambo ambayo haifai yenye inafanyika hapa katika kaunti letu la Meru. Kwa hivyo naomba wale ambao all the players and especially wakubwa wetu, viongozi wa Meru, we need to come together and entertain this discussion about Meru kama community tunaenda wapi. Hiyo program hii inatumika kuharass MCA. Usipo toe the line kama member of County Assembly of Meru, my friend, Okolea ikilandi kwako ni mauano. Utajua ujui ni mauano. And it's so unfortunate ya kwamba tumejikuta kwa hali kama hii kama Meru County. It's so unfortunate. Kwa hiyo Okolea ndio wanahabari waliumwa mangumi ndugu yangu. Na vyombo vya habari zikaharibiwa. Sasa hii Okolea inasaidia aje? Si wanahabari, si viongozi wa Meru, si religious organizations, si mama wazee wanakanyangwa. Hata nimechoka kuongea. Asante. Right, mbunge wa Central Imenti ni wekire magoshine na ugete kinjo abudhuguchi West gutikwendekana kana gutika patero kinyoke mubango yokolea ni governor Kawira Mwangaza arigwa natumi ni antubawe baraba mwiritere governor Mwangaza atekagiria weta nono ntuba batikwenda ndwa nongelete gutyombeka Meru akini uko kwina okekenda nto bedira bakine nkairo makobe matres na ngambe mwaki Anthony ndi barenda mirandi irekedire baguna abonene kirimo ugete ite kumakania governor ariringirwa mbicha na bao nonto kinko maire achore bayo Juri muthenya jongejo mwega na kinikiro atharirite ugare yawe nteresho ndesha nthegorori na thiri na ndikontemero bandu bantuje na ngana na tumba kwezo jakire kana nontunande kulingana mere mubungo kumurotera sentiment kirimango shine kwawe ntukwe ikiumia gutithira kwireta Okolea ira gavana Kawira Mwangaza bangite kulingana mheshimiwa Kirima urani wa akiri ni nyamutumiria aruga ntobo bakinjo rotera Bologoti West iba mutumite na bamwira gavana Kawira Mwangaza akinyithia Okolea kwa ntu kwa kiumia nontu atina uma nkorone jaja na jangija maingi ijo Kirima ugite Meru tegugutura nke aki cia kweja wa mattress na kundonita iro ng'ombe ndiromba atiri program mwira ya Okolea nontu ne gweti kinyaja Senate nirungameke ya gwakwani antu ba sentiment barambire batikumienda nontu gwekurujithania antu etha arenda gwikia andu ba sentiment akamateikie akethira antu no bagakandana nabo utike ngukira mbi there is nothing wrong kumwira ageta kamea uniga ntari ndungamira antu nawe na atari ende ura atari antu be mwira okeja nontu kwina andwa nuete muntu ondu aguntu kunthe so na ria mutongeria ndi mwira indira igirwa gutebui
nonto kuma ndoe mawa mero yonde ni chamuki oro bwe goda gwatinya na mawa ingabana nonto nari nyana intelligent report ero ageta kwa una nde kinya bara bakuthithia ore they are not doing the right thing sheria ure kari inciter oro go incite violence oro go cause public nuisance oro kurigiria ndiguru ina thiri nora wikitie thina kana ibara withire no wethera bakaribu ega wambiria kubachokora nyere ile kuthibara public relations gutege ntukirio there is nothing which can sustain that case. I'm a lawyer of wrong standing. There is nothing anko ndo kwira na kinyaja watu kangaba na ageta na rasma nondo ageta etete na nto baba kurwa kenda kubua ngaba na kwenda eta no kathanga nto bagwako kenda na ndiba react etukanira kire mathithete ate ora kire maugite na ndi withina ciawe ligathi ateringa kura mero ligathi karingerwa kura mero mwekoro ligathi imuchore okawira iforo inyora muntu there na muchore kinyankoma ile athingati bayo so don't be worried about kulingwa mbicha na bao kana bao na bao this time round kera atithithite bwega shauri yake nonto twinde turachitite ankwendo kwira mamuongera uni na nkoro ekwa na ngai na iji ndirachitite support kawira miaka 5 throughout nyatha na nduma CS Mithika atukarithirie ndigura twira tu support ni kawira tole ajumbe nongo tadiri nyabara tware abo kathudi na omwe ndindikiri na ongi na taitumu na ongi kwanza mutunga na ongi atwira batu bakiama kia UDA tuchitanie niko support kawira and we did so but as he met the criteria ekugeria ku unite Meru since that time uketha muntu ara mamire mwe kurwa na mama Nelinda agukira rukire imbishop na bishop wethe atongeretie afuasi ende ara mamire otuko agukira rukire thra bishop rukire ru ayukia mukuro we amwethi evangelist na ndere kano intingira garukire ugatutijinya Samueli getire atomi Murungu achwana ara monka Sauro ari amuturira maguta muthako kisi etezo chwantigiri muthiene Samueli yakurema aumo etachwana ara monka Dauti ari kwa Jesi etagaturira maguta kakingwe Israeli na ndi muntu na ataro akinyi Murungu achoka karegana na watho Murungu tugo otongeria buntu bumite kiri Murungu ende Murungu no wajuka yotongeria bu ya urajukiria bwa Sauro kinyabo ibo yoketwe ndina manga yo ntoma idiana ndomba na nta mamire rukirimbo kira ndi pastor ngayu akarunga mana na Meru teka athuka kinya nini na Meru getara ini na barabe kututhirio ogwa tuge Meru ni eto tumierekanie jari anda umarire mbunge ndeyande rantu kuru muntu mumiru kurigiria rintu ria ACS kinyana ndi ugataka mantu ya leo cyayo kona yakiandika kimitandao no ro kwandika imutongeria are andika ura kenda thirikari Ruto yaga imani na rintu ri ari CS wetu kenda alitoa nonto ataka ya maandamano yari mawa maandamano yari nturi ntukuira ari safari ne umita Columbia kwa Sunday atarikanya na bari nyana deputy president lakini ukiyo ritha kimitandao ile nturi ukugwetwa twenire nturi shimale awe aitire antu betu pakenya ngugi o amwe na Bamiru atuletere fertilizer ile akuleta atuletere cotton ile akwenda kuleta ariukiria antu ba central imenti njina rira kwenda bariukiria charia na yangi ya maingi ete agituthithairia kwa elintu rino mekanywe kangabana na kulingana mantu ja mutumiria wakiri mheshimiwa Kirima gagwetere na kona na ndi makalikaja ketho ja kiumira monkantu kwa kiumithiro ikinyira nke report na Ntoshero TV kumaje karone bya bunge kengi nangine kinene kimshusho Nairobi mbita Boniface Mongera Yagunike MCS bamakuma counter Meru ibete baritete makania kya kweberia gitene mwandiki munene wa counter Bishop Kyambi atharubakiwa nagutumira bichi boboya rigwa kinyanyuma ya kumukania no awetana mbere na mutugo yo na MC wa kolotwa sekondi na kanini ne irite ngabana wa counter Meru ate bakamudhiru ibedrite bayimwira tikungwira thionkwari bichine onde amekongwira aimbere ya Senate na ate kaita kanende are uchinchi mitugo yekia na tekyo manende atethira kungwaira thionkwari bichine
kwa kagita ka kaunti ya Meru nithirite kurukira rumuri rwa gisiasa ntuku irakuruka aria tongeria baingi bagisiasa bara bathuri na kura na bange bandwanyi mwanya bethirite bakithukira utongeria bwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza urethirite agitithia kaunti ya Meru na njirite agiri tukijakira MCs bambunge ya Meru o MCA aritiuka na mauge nkurani iguru utongeria bwa gavana Mwangaza na uju ni MC wa Koroto Sekondi na Kanini akiuge MCs bau bange batarita mauge jao mono bara bathuri na kura ni mpyo bekirite bagikira gavana Mwangaza etawandine ciao kubatharia taburana ya ndigi Sekondi na akiuga indi MCs bau methoni jao nibonete na bakujira kaunti ya Meru nitete mwerekera Nija wondine kuna wakorea akurithia antu baku so nane most of the MCAs elected ba shy off bakira bakinya rimwe nyuma bauga kaba kare wau loje ntigwetura loje ntikomeria ende ibakuona muritire jwa Kawira jwa Ngugi teujo bateri kwetha jugita ko Sekondi na nkurukia adiuga ndiria gavana Mwangaza ari mbunge ya Senate gikarangone na kanirwe nae wa mukane gura mubango jojo gokorea kana Kamiro untu buria tathingatira Mwankira na rwa eje baugite bwega mono kabere wauga okore orenda gutigira mukuru waku murega baishu no that's a family welfare that's a family affair gutenwe utonyana na county ninde Sekondi nani ndaije ugatigira murega endere na program weu nagwe utigwe uri governor nande urite ngobia governance ya Meru County gavana Mwangaza eregeri kureta mubango jojo korea wandini ya Bothugusi West interesha kenjo ntuku ya kiumia Sekondi na aliuga bobare tayari kura ng'ombe iria ejite utoria karibege mbe bathithirie bamejokia na bamithinja ntuku ya kiumia nthiru nande akimuria gukamata ng'ombe nyingi akija kenjo na kongea gaikia ng'ombe gute mtu moka benefit ke kathinja gwe kariwa ni aturi so na gore ng'ombe cia kung'ana nontu ona gaikia tukaria ng'ombe yutu nontu okay akwitha ng'ombe gwithite gutethia that village eta gutethia mtu mo individual na ngogia gavana te akori gutethia individual na gutethia a community nande nikyo kona eta ng'ombe tukaria muthiene kiri Sekondi na aliuga mwanka muthiru na rorerie gavana Mwangaza atira thigonko ya mwanka muthiru ari gavana akiuga nono kere ciarera nyume ya kuonokwa ni bunge ya Seneti na naru aliuga ari nororio bou mwanka jojo thigonko eje kinya atemerera bunge ya Seneti inde akamirira kwa wenja akarurukite giti kia gavana Kawira mwaka muthiru twakwirite utira thigunku wa mirerere Senate na kinya na ndega kwenda gucokeria nante ko means kana nante ko angalatania migambe kwa kinya na ndeka Kawira wala ne kolekebisha ndiona nya na nde utemerera nya Senate ukamirira kwa kunja nonto au eterete nte kuona kule mtu gaguspia kaire ai kinya president ira ejire mengwe tikia nonere wena ketho tena ndo ukwirwa utetomba no tiomba mi kungina kuba mweba MCs bakoroto batongeretwe ni zipola kinya wije keneta sendikei ni baugite ni baretete muswanda mbunge ya Meru jua kweberia county secretary Daktari Kiambia Theru obisine bakiuga gitumi ura mwande kwa ujwa gutumira obisi ya mwingi bothuku kareta motion jwa go impeach Kiambia Theru then county assembly ya Meru na inkoria members beto ba county assembly bantetherie bansapoti bansainire bampe signatures cia kung'ana nikenda tukomba kwinga Kiambia Theru ofisine nontu Kiambia Theru ari ofisine eu ya county government ya Meru uti untu bugeta bwega nontu atekurita ngugi bwega kuromba EACC echunguza maratazi jaku ni personal ntako korokeri na tarigere kura ya gukorokia ore county secretary na send reports ni to county assembly nontu inda ashukire kithomo giaku na ndenda kuga EACC neze Meru echunguze academic performance na report na maratazi ja muntu gwetwa Dr. Kiambia Theru baba ibara bagitete mbuga baro gachao tionjeri rwegone kana tia River Road nontu te muntu gutieta Dr. Bishop uthomete na aru okureia mwana na ngina murega arungama TV-ine na uga ora wa thithitie mantu jau Indoroseni Kawiria mheshimiwa nominated wa kiama kia UDA
na egoro akwaria Dr. Kiambia Theru nituronere andikira mwana wa Kaweria ugwitwa Flavia Baruga ya kumurita county amuikia dispensary ya Kianda na nara Kianda inara kinya kutena security ya kung'ana ndene Miru riu ndi uri atiri we Kiambi na we mukuru na inkuona inya mukuru bati kwithira inya akiuragwa kirira na kaire inya no gocieta bishop ni baugite ni baikiria bisa ojo Kiambi Baruga ya mukane gore uriti boy bwanguge inde bakiugo to garuruku barona mwankira narua na niko kumoka ogeta garia riu bakujukia twaere Kiambi notice twamwira change methiere na no ntwate kugarura methiere we gwitangugite batere na andre woni nde ZK inkwenda kureta motion ya kumuinga ndenda kuwa Kiambi no ntu kuonania incompetence no kuonania ote we incompetent gukarira giti gya county secretary o Meru ndenda kwira you are days a number itokwezerete no te survive kiripotera Nteto cia Weru reakwari etwa ni mutugi kare Right, nangine kunatekea makia UDA getete muchemanio ntuko ya Jumamosi kire MCAs barani ya memba bakia makia county ya Meru ndi mpangratano idrite geta na mbere kujirwa kire Baruga irani dirite karo kirore ni mutungiri wa barapa Evans Mawira na ukinyidwa kinyake mukanukia wa Bon na mubangani wa kiama ki Dr. Isaac Kaberia memba bonde pedirite pakira wa no mwankabetike muchemanio nkido mabarua ya kuma kire kiama kia baz na kire dirite ikituma na kutumire muchemanio UMCAs bakiama Kieto wete kiama kia DP yokabuthe kanju matatu tariki 25 mweri wa kenda yure ukethekero bichine nene ya kiama Meru kutina kanya bururuka gutira muchemanio kire MCA wende wa kiama kia bazi na netu kwinyelia no mwanka wedero ikinya tutikwirigira kaigwetie kinyaga karika kurea kwa muchemanio neyo nanga yogaterwa kana gukatukomira tumerie ngie kuma kire mutongerio barabakai bungene Ngine kuna ni kiatho kyo mwaka kia URETERI kirea kikundi mwanya biona na kia untuire bamudaraka wini bo irio na kinyanguo che kiontuire ni kiatho kira kiethera kikira Thaa mwaka riba baingia kuma county ya Tharaka-Nithi na gutigira untuire bobo butikwithira ni ndi bukyola kinyanini atongira kathumba ibaronekanire gukinya kiri URETERI kenda kugwata mbaru ikundi mwanya na kinyagu Kenya na gukoirerwa Dembo chekitane ya biachara kinyabo bambite kwithira nindi baiketha anene kumania na URETERI na mwanikio Nteto Robert Matano na rari mamburene ya na keni gichunchi kembere ke mambura ya Mutharaka Aramisi tariki 14 mweri wa kenda mwaka wa 2023 barathiuruka kigiri bonde bari na gitumi kimwe Umenifanya niruke zaidi. Ni kiatho kira kwerita ria mbere kiruguritwe ni Minister wa Untuire na Utalii Madam Penina Malonza na turani zetu ndio nguzo na msingi ambao maendeleo yetu kama nchi itajengwa juu yake. Mrugamiri wa kingiro kia nyamu kia Meru National Park kusema ya kwamba tumesimama na hii community tukisupport the cultural festival for the longest time. Gavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Erastus Muthomi Njuki wanajivunia kuwa wa Tharaka-Nithi na wa Tharaka kwa sababu mwacha mila ni mtumwa. Munini wake Muisraeli na atongoria bangi kathumba kuma kiri kaunti ya Tharaka-Nithi na baba bombe bari na mworoto mwe Festival ya URETERI tutokerie kaire tumirudage kira mwanka mweri wenana kira mwanka kana mweri wa kenda aga URETERI iwetegerio huu ukienda kwa ile kitu inaitwa Tourism Promotion Fund ambao ni pesa ambao watalii wanalipa ama wale watu wanatumia ticket. Hapo ukicheza kama wewe mandamu waziri tunaweza kupata not less than almost 300 million. Ukituwekea 300 million hiyo 20 kilometers zimebaki ili
gate yetu ya Ura Gate itafunguka na watalii ambao wanataka kwenda Meru National Park watakuwa wanapitia hapa. Ikundi mwanya mwanya bila biliongete guku bila bengira kiringo ni kenda kuona ni ndwimbo ciago cia gitene. Nara na batongoria mwanya mwanya bagwatanagira na bokwina na gukenera untuire bubu ya kurigarania anto agabatiya gucindana inde akikabaya gakuonania ndwimbo ciago cia gitene na bakethwa bakigwiranagirwa bari bantu amwe kuri na barabayite guku na muoroto mwanya mwanya bamo gukungwira huku nimekupenda tu sana like hakuna kitu sijapenda barabange bakaretwa isiasa register nibo tweke a member bakia makenu kenda bomba gukikuria kuma grassroots na kuomba gomba kuwa bwena sauti ya kunegotiate mugate urogumanagia na kiama bange kuringa biashara na bobara bange bayaga naga kurumaga antu gukerukira kiri utongorio ba kaunti ya Tharaka Nithi betigiritie antu bombe kwithwa bakiwiragirwe na into mwanya mwanya na bara nabo bakundaga gantu betigirwe gukunda tu into mwanya mwanya kiri kiatho giki amoroto munene wa kiatho giki nuriku wale watalii wengi huwa wanasunguka wanafika Meru wanapita Maua wanatumia ile gate ya Murera yet ile iko karibu sana ni hapa na kwa sababu hii gate si tu kwa niko karibu pia umeona utamaduni along that gate yote katika hiyo barabara ni aina hii umeona hapa anu banga niritie kiatho giki kia bitano kia Tharaka Nithi Cultural Festival turimeta Tharaka Nithi Ura Gate Cultural Festival and it is government sponsored 100%. kuri na barabara na yendekithia kiatho giki gichencherwe tabura kiari mbere getagwa Tharaka Cultural Festival na kagita gaka gitwa Tharaka Nithi Cultural Festival kenda gutigira migongo yonde kuma kaunti no bakwigua bari baganire rero antu bakwarera ino ati nyamburiru cira chencheru ritwa chato gitwa Tharaka Nithi Cultural Festival njira ya koninta urumwe bwa kaunti yetu no nyamburiru chatwikiri nene mono no mwaka twetigiri nabo antu bainge kana kaunti ni thongere na antu bonde betherwa accommodated amwe nogu kuri na bara bataganiritwe ni ubangabanganire bunene bwa kiatho giki tandie mwini musiaro wa Tharaka kwina bantu kwenda kureke biswa aini ba Tharaka na Tharaka Nithi batio tambulika iba Tharaka Nithi bonde secure na gospel otio tambulika so igitare ngere agwa kara kurudwa events taino cia Cultural Festival ya Mutharaka kaini ba Tharaka Nithi baini bobwe atugwatanie ntugia ronko riungiente gurunia siasa kiatho ni giki kenda gwibonera bura ciumba kuthongamia kana ciumba kuthukia kiatho giki Robert Matano nikiripotera Weru TV kuma Ura Gate Tharaka Cultural Festival. akari bakanitwo kuri nyama itithiminde itari kenda kurigiria mirimo irawetethana kwaya ndethia kianto yayo ya anthrax brucellosis na rabies nabone kuringana na county commissioner kana kuringana na chief officer kierwa nyiro gimandene ya county ya Tharaka Nithi nwega kimisheni rediretera kia mwaka muthiru muntu mwana tere utoro boki na bangi kumatuko chibitari nyuma yo kuria nyama ya ng'ombe yari na anthrax nende na kuria kari kuringa ripoti cha murimo kenda gutetheria kurwa neo. So when we get Merimo ira itejanagirwa kuma kirindithia kuthikire antu ta murimo gwa thita murimo gwa iria kana brucellosis amwe na mirimo yingi ta kiunguthi amwe na kwigua itiumagira kwa wingi yigagua ikireta ugwati bunene rira yaumira kinya kiri muntu umwe nuntu yigagua irina mpwe cha gutamba igitumi giku aramwandikirwo ng'ini rogima bwa mwingi kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Rose Gakimicheni akuria akari bebanirie na kurijaga nyama itari ndime batikaje kuwatwa ni moya mirimo enu nyama ng'ombe karwara tukeja kuria kagutonga nyama yu rira muntu akuthinja kana kurithia no agwatwo ni murimo huu wa anthrax na ni murimo utithagirwo ri mwega rira wona ng'ombe arwara utikenda kumitumbura uraga kenda muria
ni wega wite ndagitari aukione nuntu nyamu yu kethura ri ndwaru umenyere u gwikira muturire waku ka maica yaku atareni wanturi mara muri namo wana mara magakugwatia kuthinja wanamo no marware. Ariuga nyamu ibateri kuthinjagirwa bantu ara aitigiritwe ithirikari ende timechi tabura akariba inge baruthaga akinenkanagĩra ngerekano ya Disemba nthiru rĩrĩa mũrimũ wa Thaa waretire Kenyamara ntere cia Mara na watiga muntu umwe akwite na bangi kathomba bamamwe cibitari bakirwagira uturo bwago. Ng'ombe bati kuthinjirwa Slaughter House nontori wa mithinjira mucie tia hygienic number 2 area uo tiomba kume contaminate wega kana kume treat ni kenda egwa in case ng'ombe kegwa ri ndwaru it is difficult nonto area uti prepared but Slaughter House daktari onaga ng'ombe mbere ng'ombe thinjwa ithimagwa ni veterinary wana public health methwa mareo makaraitha ng'ombe ukoneka ng'ombe no yomba kugwa ri ndwaru ikaigwa kando ikathimwa na ni majokegia kinya brand magaikia laboratory makamenya kana ng'ombe u ina murimo mona nikenda antu matikarie na kwi mirimo mwe bitakigereria. Ariti Nteto ino kia thoni kia urutani kirai kuthuraniritwe ikiama kia mutharaba mutune bagwatanirite na rungi rwa ũgima wa thirikari ya county akariba kioregwa baringa ripoti rira bona ndethia ciago iri na dalili cha mirimo ta ino. Umuthi ni to discussaga maundu megie ta rabies ni murimu uria umaga kwi kuro kuri andu na tukan discuss ginya maundu ma anthrax kana Thaa na cholera disease na tukaulia community cietu makoragwo mai on alert riria ukona maybe kuru yaku ni kumbievi na inawe kwenda kusuggest ta ina rabies no kurio report through our CHVs community health volunteers. Any case of anthrax kana cholera no kurio report through CHVs na ndumiririo riria kagwata go CHVs twita mantu ma Red Cross na health tukamegwata na tukavota ku respond accordingly. Mimbi kuri murimo ukuona taka uti kawaida ukinaringa 15-13 no kera CHV response ikethirwa iri immediate ne kenda weo wauga twagwata report tumbe guka haraka ne kenda tutikate anto kana na nyamu cietu. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbite Samuel Gaishima. Ngino ko ni atia karibu muleke ibawite munda yo eka 31 yura yuena chukuru ya primary ya Muthangene niyo university iketere ya kawana tidam ya thirikari ya county kwenda boba ugetekere muchemanio yo muinge yure kuthithetwe iro yo tongeretwe ni Tigania Central DCC OCPD takinya bitabo wandikire ni bomunda araba ugete bakagunika nkuruki ya university. Kuringana na atongeria amwe na kariba KK Muthangene nteretie mulika wandine mekindori Tigania Central ibagire nethwanira kwithira bena university kiwanjene kia muingi kia eka 31 kira kina kinya sukuru ya primary mwaka 2016 na 2017. Tukaenda paka Weru University. Tukaenda tukaongea na Sasena, tukaongea na tukakubaliana akuione samba. Tukakuja tukapanga siku akakuja paka hapa na akaangalia hiyo samba na akakubali. Ende untuko inka inthiru maabisa kuma thirikari ne county Meru ibayire kuthima munda yo bakio iba kwenda kwenja damu ntobote yoketwe boya ne akarim. Lakini nyamba antu ba ko soti antu ba KK kana community mulika barejere na force ku abo lidi nyaba kwenda kwenja rewe wetwa damu. Kuna tutura ntoba community mulika tukona tutumia kana ndamu no nturi eka ya kwenjwara ndamu ara KK rweruru angaruka na maweta kunyuwa na ratharaka tutumbo tete nyam mtumwe wa iriwe KK wale wa wewe ndamu mulika ri kithaka kira kya mulika kinyoko urwa mwanka utiwe inayo ri utaya udia community munda yuko iware munda yoro enda kwenja ndamu yotinya taito kumania nontubo atongeria bokaria bareo DCC Tigania Central Jackton Orieni Ospidi Joel Chopkonyi registrar Miunda Tiania Bwana Mwambia maabisa kuma University ya Meru batongeretwi Professor Mailo Thamwe na mubunge Otiganist Mpuro Abori ibabuthete muchamanio na akari kenda kumenya bira biongwa bakwenda barenda university kana barenda dam no tukena biele biko nganira
nende Profesa Mailutha wite baitayare kureta university gitare onthirira taitwe munda yuikonekana twirende kwanjiriria university rira batunenkera taito ya ara bawire batunenkera na vice chancellor ambira taito yoneka nonto university umba kwaya na kiwango kembecha kiriku kutina taito no mwanga bethira baina hakikisho arabaeka kigina kiao kutithia kwina ciuria kirio nditazi nite onto batumire mbecha iji na njirere kubatumire nayo twethira twina taito tukanjiria university nikenda tumba okuria ntureje kabodia njira ya gwitira kenda tumia kuthiria thine yan kana kurita ngugi na njira ya haraka ndikuona kwina batu bwa haraka na inkuria chairman urokare yao eyo bisine to discuss nikenda onenkera namba ira nte kuimenya cionthe ira cianire ku na oni ngubakikishira cio mitu bati kuthira biele ntere ya na sabe ao kenda tomba kurita mianke ubwega especially bya bigusu university ntu bituretete ntukwena rua mundu ya community na evidence irio na document irio na namba irio yecha thimire munda na committee bati nenya chairman ai moyo tikwite kauma utenda mweka enjwa na kauma thirikas itura mpronto abori ai moyo botikani ist karibaba wete bateno batu bwa dam KK nonto kwena rwirwa kwana na kinyambura ne bana nyambene hills iwe kario ndwe cionthe cina miwetu thanantu iwetu iri vite iwetu iri leutu iwetu iri na ndo nyingi muri kuma ndene ya nyambene kina magaitika na ndipo ntokara kuwa utimu ntokurire nda mwite gakwe lakini kato kwa teriwa teri we ngania we ukona mpaka ndamu wala mbija ndamu hao kwa erura mutolo na ndera pipe bingera pipe kanyoro mutolo akireta project ingi bara kurotecio ya kura kwe mwera yorio ataka inyandra karabati anda bakilla ya kura tona tutekinya sukuru eu kunende tukona timantu muno yotethia nayo nonture ati kwe ya karandi na aturi abodi ni bibo kwenda imantu yawe personal interest tukerio cwa machokio kuma kima bisaba thirikari ya kaunti Meru bamwe bao barabarete kwetwa ibaithulete ati murandi yoyo tari mibango ne thirikari endewe MCO Mikindori Julius Kaimbona kwedia bura kombe koyo kinyeria nontu bo itumi bia gesiasa nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika Ngelo kuone ati oreri mibama yani kumantere chembe bethirite bakiona na kia kwirwo ko kumaniana Maria bethirite bakia mukaira na kinyoka the minister Orimi Franklin Medikalento nonto bonto bone ndiba ina mateta na kiro kingi bakwita batara kia mayani yora bakwita baika kia ya de moya utakilo yelende bakithima mundene kana kuma mundene yo mayani ya kwithiria ya girete nera bagwita baita yare kinya kubwithia mandamana no tiere bakurita tungeria barabaiko kaitene kano chala Dennis Mugendi na kulikiria arimi ba majani ku igembe baliuga nyauka ya ongi ibarito bwega indi mpanga nayo yarara nabo kugitwa kiro kiri ithimi bya majani ngugi igwito ni makarani barene atumwa bamurungamiri kiwanda gya kiegoi mantu wa mayani mwaka yoyo rathirire irombere kurwa mbechi njia no tulentore nombere okabira mayani ura kubati na iturombere kuona twina improvement ya mayani na mayani yatutethia utwetirite lakini kuma kanyuma ke factory yetu ya kioi kwethe nere kwe na muntu wetwa kanja kuma ekweya nererio kubwete quality mayani na kinyamo yokerio mayani sawa lakini asoka na katerwe nge yo itakilo yere atuokia masikithimi akera makarani ni yakia mikithimi kokabwo kithatike itwa kilo yere nyoto kwenda kumenya batu kilo yere inasi etano ntwere twa surplus na karani yake akura kwendi cio na kuthatwa muno ndi tukwenda kumenya katerwe kanje ni no tubatwe tukwari kinya na directors betu bonde utura tuthikiria mwanga thai na kinya boke uri kibate kwelewa na manto yebwithika ni unit manager karani bakithanwa ithimi bira baketha already bitampeto nabyo nibyo tukuria atiri manto yau bakuthithia ri imanto genuine
turi uria mantu yaure yo no tuthiatera our honorable CS mithikali nturi na ombere kuthithia untu wa maana akabira mayani akabira urimi buonthe kenda murimi atethuka lakini kwina antu bangi aba kuvuruga mantu maendeleo yake akaunkumia mantu ya wamba butikweleka ni kiriro bakua nyarungamiri bao na kamiti iria bathurire batu banoga tontu gukariti bekiritwe kidetine Nteto bakuromba minister mithikali nturi gutonyera tontu bariwa nyabakathithia maandamano ni untu wa mantu jaja batu to kamiti to mietere no ntu no reterenio na wenio na una ndibwa kamiti wewe twari wa awamu Ithatu awamu mbere wewe tana kamiti wabarire ciringi 18 awamu yeye leo bari ngiri 28 awamu enda ibo ngiri 36 times 180 aciari botalero nya noro bone ni mbecia ni tukoria kamiti na batu re twathura kamiti tutethurite kamiti tumuri a mukamiti ni kenda tuthetera waibo ba mamire tandene ke mona kanja ni wambe beyete abo katubetere mbaci Ithatu ciantu twabamba nabo bilibe no mugomo yo twetie bwana lintore we ibyo ntu tokwere yo chungucha factory mbere tukajimamisho ketha mayani pio tonyamasizo no tubakanja na munene wa makameti kameti cionthe ke antu 180 kameti cionthe cibanda cionthe kuma ntonyere mwanka na kani garwe na kirendene ibathure muntu wetwa Timothy mwendia nwe nayo kirwe ndibwa kwanja wari ngiri 80 ko ni bati bangi na ara twalukira na ara resign yaremi na ara wacirire ku kamiti yetu yawe samania tu Timothy mwendia urabarikitie na wita nara gwigua utikenda twinyilika batu turi arimi ba mayani tukianiria na bona arungamiri majani gukurukira mukarigiti wao muriki Kanyaru ni ati buu ni urongo noka antu baba kwaria batumiri ni kan bare beberu ngugine bakumenyekana ungumania bure batwire kuthithiria arimi na nande bakondi gucokia ngugine mantu jatitikirika mantu yaba kurwa ati directors bakuya mayani ya arimi ni urongo mantu yateo na bado tu directors tueretie kuthetera arimi sana na kuhakikisha murimi akona kira kikiawe actually ukuwe na inyana thine kumere nyingi itwaleleti makarani atona mamo bate kuritira arimi ngwire batire ibo baba witawe okela chinto bia arimi atokara thinde toritangwira twatumiro murimi kuritiro kona tumo bakitheta kwikarani mamo twaleleti tona ngwira bakuritira murimi ite kugweto ibane enkumeigo barethete thine yote go batio lungite bakire ya antu aba kuringe tuma kukari matikira tukwenda wakikisha murimi agona kira kikia na kithimbi kibui na ambulizo ra twaya ni tekinya ki managers every time manager kinya kibandene amati tawikira test weight twikira twina test weight kenda iyo ni arimi kithimbi kisa sawa na impaya ni te onyokali kini body roti kira test weight na ndera managers inkwenda report every time mayani ya kudimo wangena meno twikira mantu na joje ye wiki akamete kuriunga muriki ariuga bote ugeni ni ndiunga itwire kumatene na sio nikenda akamete bathoma ure majanjendaga na basoka baritana arimi na urimi buthongo mankuruki kiego i factory imwe ira improve tabunene muno ene mbona siturarire na kinyoke akulele thokone ura tukwendia thai kiego i factory imwe ira chimprovete thoko last week kiego irendetie number 3 kionekera kiathire kiego ire number 2 kuno kulolio kiakona atumite twitete antwane na twitete no ntubwambi twitete no twitukarande tukaraniria na arimi mwaka muthiru twathio lunkira ibanda bionde tuikarande na arimi tukaraniria na tukerana bitu kwenda equality owe unio bandu tukubwethia it is an education tu tukubwethia na kamite nabo tuibona che quality ra tubatete kuthura tuita chema ibanda na kiri arimi Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Wendia na uguri, ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Nigire mwantogia kibiachara ni atinende Nairobi Coffee Exchange bakwitha bakiora kiarimi gutikira bakawa nindi bakwitha bakirutana iria muno kiorimi boke na bomba kwithira baketha na kinya kuguneka koroki kumania na urimi bwa kiario ntubune ndi mukarigite wa NCA Peter Gikonyo nethirite kiora kia kinyarimi ba kwambaria mawathera kwithira ikairo kendo bateria kiwa bobongwa ibamberetie kuyamenyera na kinyo ya kuria
Kiamea kulungamira wendia bwaka wakalaga kumakiri murimi hamuja Nairobi tayo Nairobi Coffee Exchange neoletia remi gutigira kawakalaga kuma megundani kena kila gikwendekana kenda gukiria bei ya kawagaka kiritho kya kawagaka hamuja Nairobi na nje ya Kenya. We want to encourage all licensed buyers to participate at the auction to increase competition and potentially improve the prices. Coffee growers need to improve on the quality of their production to capture a larger share of the international market and thereby increasing the much needed foreign exchange earning from the sale of coffee. Mwikaliri gitwanke ameno Peter Gikonyo aligani bagwatirite no rito munene mendekithia mamonino ya rais Rigathi Gachagua kiri kuthiria cartels na bota bangane banene thokoni eno ya kaoa bagatigira kwina Weru muno gwitukira mubango wa marei maimo kwa imwe mubango laba kwinyiria aremi bathi na mbele kwiyandikithia. The issue of cartels has always been there. But us as the people who have been given the mandate to steer the Nairobi Coffee Exchange, we are very clear in our mind. We will know what we want. We know what the farmer wants, and we are there to facilitate the trade. And therefore, the issue of underhand dealings that are creating the perception of the cartels or the genesis of the cartel out there will quickly die out, because then we will be having independent participants and the players in the industry. So if your work is to buy, you buy coffee. If your work is to sell coffee like a broker, you sell coffee through the auction. If your work is to warehouse coffee, you warehouse coffee. If yours is to mill coffee and hand it over to the independent warehouse. Growers to embrace and enroll on direct settlement system to enhance seamless and transparent system as a settlement of coffee sales proceeds. Gikonyo alugabo tausika banene kilwendia bwakaoa nimba kugwata mbaru beo sileje bunge nene ja kuleta mogaluluku kirekaoa na bota NC bakathi na mbele gutigira aremi benaume bwa kwigana bokonene thoko akawagaka. So for us is to ensure that we are well aligned with the government direction in as far as the reforms are concerned, and support in every situation and every time that we are called upon to support that, ensure there is fully compliance with the stakeholders as far as the trading is concerned. Is that there is a lot of information that the people who are participating in coffee, some of them have a lot of information, but the growers don't have the information. So our major role now is to demystify that by sharing a lot of information. Even today's meeting is part of our journey to ensure that the farmers have information, win confidence with the farmers, because the moment we win confidence with the farmers, we can always be able to satisfy the demand from the buyers. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, rangi wa Kadhenya. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Tukithatwikara gatanta kindeto chietu ni bwana ntuba kwithira watanirite na batu na kinya kibara bonde bomba kombithia ndeto chietu nkatho na nchune nampwe nakalono keruari ona kala woromwe tukwe mwene ndenda wa kiwa anka muliongire eba onto ibate utugwani utwe na ndaka ingi kaekangi ko kare ya Ruto amwira kalawanda uru nkoire githire ruari wacho na chunguria yochuru kana ikiro ruwe kithira kalawana urire mutono ina bare ochoka wacha manie nuwa kwira nte kwirani Maureen Kome okare moneto madidia anigeto PHINEAS IMAANA ida ino tukobwaya.